kuri uyu mugoroba ni umugoroba w'abagabo ni UEFA Champions League twiteze imikino itandukanye kuri uyu mugoroba harimo umukino ku isaha ya saa 4 z'ijoro ikipe ya Chelsea irakira FC Barcelona iri en forme Barcelona imeze neza cyane ikipe ya Chelsea nayo ihagaze neza cyane muri shampiyona yanabashe gutsinda match yabo ya weekend bakina n'ikipe ya Burnley ubu rero baraba bari kuri Stamford Bridge ikipe ya Chelsea hari probable lineup ntabwo lineup wenda iri full yari bwasohoka ariko reka tuyiganireho Axel tubanze ducishemo turebe imibare na team news bivuga ubwo rero reka duhere ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea iri mu rugo nkuko rubivuze Claude hari abakinnyi bashobora kuba baboneka ari uyu munsi n'abazakina umukino ukurikira ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea n'umwe wenyine yitwa Andrei Santos niwe ufite amakarita ku buryo ushobora kubona indi match itaha ntazayikine hanyuma ku ruhande rwa ekipe ya Barcelona harimo Casado, De Jong, Fermin Lopez na Yamal aba nibo bafite ikarita zishobora kuba rwose zabakoraho baramutse babonye indi hanyuma abadahari ku ruhande rwa ekipe ya Barca bakiri muri infirmori bavunitse ni Gavi ufite ikibazo cy'ivi hakaza Pedri ufite ikibazo cya hamstring na Ter Stegen ufite ikibazo cy'umugongo mu gihe ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea ni Colwill afite ikibazo cy'ivi Lavia ni afite ikibazo mu itako ndetse na Palmer nubwo atangiye imyitozo ariko aracyafite ikibazo kino ryavunitse Cole Palmer akaba rero ari uko byifashe ku ruhande rw'ama ekipe yombi hanyuma ugiye kureba rero wenda gatoya cyane mu mibare ucyo ivuga nk'ubu ngubu aya ma ekipe mu mikino itatu itambutse banganyije match imwe byari muri 2018 tariki 20 z'ukwa kabiri kimwe hanyuma nanone muri Champions League kuri 14 z'ukwa gatatu 2018 Barcelona itsinda Chelsea 3-0 hanyuma umukino wa gicuti heruka kubahuza Chelsea yatsinze Barcelona ibitego 2-1 byari muri 2019 hanyuma mu mikino 9 Chelsea imaze gukina na ekipe ya FC Barcelona muri Champions League muri iyo mikino 9 banganyije 6 baranganya cyane Chelsea batsinda 2 ubwo rero ikindi wamenye kuri uyu umukino amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu mikino 10 amaze gukina ahura na amakipe yo mu gihugu cya Espagne rwose amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza yatsinzwe mu match imwe yonyine batsinda imikino 9 birumvikana neza cyane ko amakipe ajya yihagararaho hanyuma abakinnyi bamaze kwitwara neza cyane muri Champions League nk'ubu Rashford ku ruhande rwa ekipe ya Barcelona amaze kugira uruhare rw'ibitego 5 mu mikino 4 amaze gukina kuko Rashford amaze gutsinda ibitego 4 atsinda nasi atanga n'umupira umwe mu gitego cyangwa na assist imwe mu gihe ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea Estevao ari we umaze kwatsinda ibitego byinshi muri Champions League muri season ibitego 2 abakinnyi ba Barcelona baragaragaye ku makoti meza cyane maremare bita manto bamanuka berekeza i Londres harakonje cyane uwo bita Gilles Koundé murabizi ni Mr Drips yanakwica cyane hanyuma hari probable lineup nuko ikipe ya Chelsea mwizamu ishobora kubanzamo Robert Sanchez Wesley Fofana na Trevor Chalobah bakakina mutima defense Malo Gusto akaba ari nyuma iruhande rw'iburyo Marc Cucurella kuri 3 Moise Caicedo Enzo Fernandez hagati mu kibuga imbere yabo bagakina Pedro Neto Joao Pedro ndetse na Alejandro Garnacho bakatakisha Liam Delap ariko nyine birumvikana ni probable lineup ishoboka cyane kuri Chelsea turaje turabigarukaho hanyuma mwizamu rya Barcelona murabizi ko abakinnyi benshi bakinnye bita nako bakize wose Szczesny mwizamu Pau Kubarsi na Ronald Araujo mu mutima defense Alejandro Balde kuri 3 Gilles Koundé kuri 2 hagati mu kibuga Frenkie de Jong ari kumwe na Fermin Lopez imbere yabo hari Ferran Torres Dani Olmo na Lamine Yamal bakatakisha Robert Lewandowski wagarutse afite forme ejo bundi bataha stade ya Camp Nou n'ubundi yatsinze igitego yitwara neza cyane iyi nayo ni probable lineup ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona iyo ya Chelsea aruvuze mbere ko nepa komeza abaye ariyo ibanjemo rwose niyo kipe
ntoya ugiye kureba icyo bita average age impuzandengo y'imyaka niyo kipe yaba ari ntoya ibanjemo mu mukino wa Champions League season kuko ugiye kureba ni imyaka 23 n'iminsi 278. Uyu ni umukino uri buze gusivurwa na Slavkovic ni wa munyaslovenia uzwi cyane kuri stade Stamford Bridge. Amahirwe menshi cyangwa se amahirwe ya Chelsea, reka tubanze duhere kuri Chelsea iri mu rugo. Nepo arangana iki ni ikipe ubona ihagaze ite vis-a-vis ya forme za FC Barcelona ubona ko muri iyi minsi nayo iri en forme. Ikipe ya Chelsea nk'uko bivuze ejo bundi yatsindaga ikipe ya Wolverhampton Wanderers, nabyo si bibi, ni ikipe ikomeje kuza mu myanya 3 y'imbere. Umutoza Enzo Maresca nawe akomeje kurwana no kwishyira kuri level abafana bifuza, ndetse na Todd Boyle. Todd yaheruka gutangaza amagambo nk'umubosi buriya rukuna agira ry'akamotiva ekipe, aravuga ati nibyo twaspendinze miliyari na miliyoni 500 z'amapawundi nyuma yo tugeze mu ikipe ya Chelsea muri mercato zitandukanye. Atarika aho bigeze ibiri gukorwa n'ibyo kwishimira ekipe yatwaye igikombe cy'isi cy'amaklebe kivuguruye ntawe wabitekerezaga. Ati groupe ni nziza, umukinnyi ku wundi n'ibizongerwamo si byinshi, rero ngo arizeza abakunzi b'ikipe ya Chelsea ko minsi iri imbere ekipe izaba ihagaze neza. Wanabireba wareba groupe ya Chelsea Legend aba bana tarabafite umutoza Enzo Maresca nawe nativangira, ubona ari umutoza nawe nyuma yo kwigira mu biganza bya Pep Guardiola ubona ari icyaza kora mu minsi iri imbere bishobora kuzaba byiza. Ubona bazongeramo wenda umudefenseur ufite experience, wenda bakareba n'indi secteur bashyiramo babakinnyi baba grand joueur. Ku ikipe ya Chelsea na Barcelona bajya guhuza n'ibintu bibiri, zose defense z'aya ma equipe twemere ko ari defense ziva zifite ikibazo, bagahuza n'ikintu cyo kubura abaki player babo. Iyo tuvuze Barca tuza agaciro kuwitwa Pedri, niwe wani mu mukino wa Barca. Wavuga Chelsea ukumva Korpama mu buryo bwo kwani mu mukino wa ekipe. Ikibi kubwira Chelsea nubwo ishobora kugira ikigatsinda match, uwo mutozi ikintu ari gukora cyiza no kureba uburyo aba bakinnyi be basaranganya uburyo bwo gutsinda ibitego kugira ngo resultat ziboneke. Badakina ya mikinire n'ubundi bakinaga afite Korpama akaba ari we wubakirwaho umukino bikarangira atatsinze Chelsea biri bigore gutsinda. Ikibi kwereka uziko Chelsea muri uyu mwaka umuntu ufite assist nyinshi toute competition confondi ari Jamie Boyeno Gitenisi witwa umusimbura afite assist enye nyuma y'ibura rya Korpama. Umukinnyi ufite ibitego byinshi aba top scorer babo ni batatu, ni João Pedro, ugashyiraho Pedro Neto ndetse n'uwitwa Enzo Yeremia Fernandez, bafite ibitego bine. Urumva ko ibitego ni bike cyane. Au contraire ugiye gukina na Barca, turavuga avuze imibare ya Marcus Rashford witwa Axel umaze gutanga assist imwe n'ibitego bine muri Champions League, ariko wajya muri Champions ugasanga Rashford amaze gutsinda ibitego bibiri na assist 7. Wajya ku mibare ya Robert Lewandowski wagiye agira ibibazo by'imvune, uyu mugabo amaze gutsinda ibitego 8 muri La Ligue isezo. Wajya ku mibare y'uwitwa Lamine Yamal muri Champions League amaze gutsinda ibitego 2 na assist 1, muri La Ligue amaze gutsinda ibitego 4 na assist 6. Urumva ko imibare y'abataka ba Barca wavuga ko yaba urufunguzo n'iturufu. Ariko nkakunda ikindi kintu umutoza wa Chelsea ari kinajya akora kandi gikunda kubyara umusaruro, ni nacyo yakoze kuri Paris Saint-Germain, yari nziza yitwara intsinzi n'igikombe. Mwabonye ikintu akora agafata Marogosto cyangwa Serisi James akamuzana hagati. Uzi icyo abakoze? Abashaka kubaka block ikomeye ku buryo adversaire cya kintu cyo guhererekanya imipira muri mediane akizimiza, wowe gasigara ucungira ku long pass. Barisi icyo kintu gikoze biyisaba ko Rafinha bamwiza, ko Rafinha burya n'umukinnyi uzi kwaka imipira mu kirere agakora sprint akagenda agatsinda cyangwa agatanga pass ya nyuma. Rashford au contraire aho batandukanira wamusigariyeho bisaba kumwegereza umupira, ya mipira yo hasi akita yinjira depose, winjiza ama espace vide akahita wa depose. Bitandukanye na Rafinha wamuha uwo mupira mu kirere akawufunga akahita akora sprint akaza kuwukoresha icyitwa gutsinda cyangwa se assist. Icyo gikoze rero ugiye guhura na Chelsea, dore ahandi hantu utesekera. Chelsea ifite makukure ya mwiza, ntabwo wamucika 1-on-1. Afite Reece James yameze neza, nawe ntabwo wamuzana umukinnyi wamumenasa mu buryo bworoshye. Birangira ugiye gucungira kuri ya mashoti ya kure cyangwa se amakross Robert Lewandowski agahangana n'aba badefenseri ba Chelsea afitemo ikibazo, kuko defense za ekipe ntabwo zorohewe. Wingi zawe bazinetralije bibangoma kujya gukina hagati mu kibuga ugasanga yuko Caicedo na Enzo Fernandez nabo bameze nabi. Umvisha iturufu Enzo akunda gukoresha kuri match nini, nubwo atsindamo za City nuko agenda atsinda ya ekipe cyane cyane na domino umukino akina possession.
ariyo ntwaro mbona Chelsea ishobora kuza gukoresha. Gusa amahirwe urumva Barcelona kuri iyi mibare Rafinha yaragarutse, mwabonye ikintu yanakoze ubushize umutoza cya kintu cya high line defense ari kugenda asa nk'akireka agafata umudefanseri umwe nka Kubarsi akaba ari uyobora defense akigiza imbere Rike Garcia agakina nk'umustoperi byandi bakinira bakadefandira kuri linye nawe yatangiye kubona ko byaba ikibazo kuko Chelsea kiza gukora ifite muri ya Mudelapo umutoza wa Chelsea siniteze n'undi aza gukuramo umwataka kuko ikina na Barca kubera ibi bintu bya offside trap bakina bigusaba ko ufite umwataka uza kugufasha muri cya gihe baraririza akaba yajya ahita penetra kuko bafite ukuntu byananiranye kumvikana nta kuva Inigo Martinez yagenda nta mudefanseri Barca ifite wumva iki kintu cya offside trap iyo urebye ujya kubona ukabona Garcia yacomotse ku Barca yasigaye cyangwa se bose bazamukiye icyarimwe mwabonye ibitego batsinzwe kuri match ya Club Brugge bari banabikoze kuri match ya Real Madrid bakorereri Mbappé arabicunga neza abibatsindiramo igitego umutoza no mu buryo bwo kusa nkaho akirwanyije nabonye ari n'ikintu ari kuzanamo uyu mukinnyi yarabikoze kuri Bilbao na Gerard Martin yigize imbere Balde icyo abikorera niki Gerard Martin ntabwo ari umukinnyi ukina satira cyane akina defanda vuga ngo nashaka umubare mwinshi w'abakinnyi bakina badefanda bakunganira ya defense centrale yacu ariko ikintu mbona gikomeye ku mugoroba kiza kubiturufu kubera izi defense tuvuga ko zishoboka ko azinjiza igitego zombi iturufu irabahandi uvuga ngo ubona amahirwe uza kuyabyaza umusaruro neza aratsinda match kubera twanabonye ko key player yaba Pedro uyobora umukino wa Barcelona nta wari na n'uyu musore Korpama na wari uvuga ngo amahirwe kuri ama equipe araza kuboneka yombi ariko suza kuyabyaza umusaruro neza ninde uwo ni ushobora no gutsinda umukino ndangirize ku karaka kantu itukomeza David izi match zitwereka ko Barca na Chelsea bahuye barinjizanya nta match yigeze ibubusa kubusa nka match 5 iheruka nyuma ya tariki 14 z'ukwa gatatu 2018 Barca nyagiye Chelsea 3 kubusa muri uwo mwaka banganya kimwe kuri kimwe umwaka wa 2012 biba 2 ku bindi 2012 nabwo biba kimwe cya Chelsea kubusa nanone 2009 biba kimwe kuri kimwe bivuga ngo nta match ya Barca na Chelsea tuzi ubusa kubusa ibyo nayo kubwira igihombo kinini kuba badahari kiri ku ikipe ya FC Barcelona kuko Cole Palmer udahari urabizi ko amaze iminsi ntawe ariko ntibikura ikipe ya Chelsea ko yende uburyo bw'imikinire naho nkagaruka kuri kakano kuri probable lineup bavuze ndetse n'uburyo bw'abakinnyi ntabwo ku buryo bw'imikinire bwo no mugoroba Simona Enzo Maresca araza gukoresha ikintu cyitwa force 9 araza guhitamo gukoresha Joao Pedro agakuramo Liam bako nuvuga ngo Dirapu uburyo bwose bw'imikinire kwera ko ikipe akenshi umupira uturukana kure bisaba ko kwera ko uburyo bw'imikinire bwa Dirapu imipira baraza kuyiterura kandi uvuga ngo iyo ukoresha imipira izo long balls akenshi haba no kuza kuyitakaza ukamara igihe kinini kandi nuvuga ngo kubera uburyo bw'imikinire bwa FC Barcelona iyo utumye iwutegeka igihe kinini wowe urasufura kuko ukoresha imbaraga nyinshi mu kubushaka ugasanga ya minota 20-25 ya nyuma kwijera biragoranye so niyo mpamvu mbona aza gukoresha force 9 kugira ngo agira abakinyi benshi baholding bagumana umupira ndetse binoroha no kuza gukina ikindi muri kwa gukina uno mugoroba byaze kuze muri imwe muri aturufu y'amayeri yo buryo bwo gukina n'amakipe agumana umupira ndetse anagira pressing uwitwa Mario Gusaraza kuba arimo hagati cyane mu kujya gufasha kuri couverture ku ruhande rw'ubumoso rwa Chelsea ndetse rukaba n'uruhande rw'uburyo rwa FC Barcelona kubera iki ko ruvuga ngo Garnacho muri role mu kugaruka mu transition defensive Garnacho ntabwo uruhare runini ntabwo ari buze gufasha Marke kukurera nuvuga ngo we icyo amusaba umutoza amubwira ngo nitugaruka wowe ugarukemo hagati ukora ikintu cyo vuga ngo hari igihe umuntu adefanda ataka umupira ahubwo ukadefanda ujya gufunga espace ruvuga ngo iyo uhagaze adversaire akubonamo nk'umuntu uhari nubwo utabonamo uraka umupira arubwira ngo garuka ugabanye ikibuga hanyuma hagati uze kuba unuvuga ngo we na Joao Pedro mube babiri baringaniye bameze nko muri gushaka umupira baje iwacu azemo aho ngaho noneho handigare naco agomba kugaruka nk'usubira inyuma ajya gufasha kukurera haraza kuba hari iyo Gusto kubera iki Gusto ajya hari ibumoso ruvuga ngo
iruhande rw'iburyo rwa Chelsea ari narwo rw'imoso rwa FC Barcelona haraba ariyo Rashford na Reece James baramenyeranye habe guhera mu makipe y'abato mu ikipe y'Ubwongereza habe mu ikipe nkuru y'Abongereza ndetse n'uburyo bw'imikino bwa Rashford ni umukinnyi wihuta unashaka gushyiramo imbaraga ibyo byose rero kuri Reece James byo araba byishobore niyo mpamvu mbona rero mu buryo buri tactique uwitwa Guso araba arimo kugira ngo atange iyo support y'ibumoso rero ruvuga ngo niba Guso arimo uruhande rw'iburyo rwa Barcelona ukaba utaribuze gukora kuko nuvuga ngo iyo Lamine Yamal abuze kuko kunde atazamuka atageramo overlap urwo ruhande rw'iburyo ruba rwaburijwemo iruhande rw'ibumoso urabona Baride we arazamuka ya providing imipira amasantre yanakoresha amakosa ariko nuvuga ngo Reece James uburyo bwe bwo kuzawukina ntari buze kuzamuka arabafashe Rashford so nuvuga ko kandi no ya mediane cyo nakwiraga ko Barca iza gusufuramo iraba idafite wa playmaker wa Pedro ushobora kuba we niba impande zanze we yare mu buryo cyangwa se nawe ashobora kuba yazamuka yaba ari gutsinda yaba ari gutanga izo passe kwa Robert Lewandowski bikaza gutanga umusaruro numva ko uno munsi ku mugoroba mu buryo buri tactique ndabona witwa Enzo Maresca natagira icyitwa panique uko panique ba uburyo iyo philosophy nakwiraga n'uburyo ashobora kuba yapanga equipe biba byiza ariko noneho uvuga ngo iyo wapanze gutyo usoma umukino gute uko umukino ugenda wo uhindura gute kuko nuvuga ngo uko wapanze ushobora kubitangira bikaza kwanga ariko uburyo bwo kuza guhindura umukino yaba ukoresheje remplacement yaba ukoresheje game up cyangwa se uburyo buri tactique bwo buryo abakinnyi bakinagamo ibyo bwaje ushobora kuba byahindura umukino so niyo mpamvu rero ku buryo buri tactique dukurikije abakinnyi bahari no ku ikipe zihagaze muri no miss ku ikipe ya Chelsea zo no kuba iri mu rugo buryo buri tactique kuri Enzo Maresca aramutse atagize ubwoba agaza gukoresha iyo force 9 bishobora kuza kumuhira bikamuha amahirwe arutaho mato ku ikipe ya FC Barcelona kuri icyo kintu cyakoze kano nepo kubera ko turimo turadiringa bana akantu kamwe nongeragaho Estevao abona n'umwanya iyo bakiniye iyo force 9 n'ubundi byamwunganira ko yatinjira mu kibuga ahubwo icyo nari ngiye kubazaho gato mu masegonda make match y'ubushize ya Barcelona ntabwo uwo bita Marcus Rashford yabanje mu kibuga kuri iyi nshuro ko ariwe mukinnyi ufite imibare myiza nk'uko n'ubundi Axel yabigarutseho muri Champions League uratekereza ko n'ubundi ashobora kuza kuba umukinnyi ubanza hanze cyangwa muri iyi match uramubona ko ari umukinnyi ushobora kuba yafata umwanya ndamubona nk'umukinnyi wafata umwanya ntanabitinzemo kujya tuze no kureba wenda izindi match buriya hari ikintu Rashford kuba ari muri forume byafasha umutoza Hans Flick murabyibuka ko Hans Flick yajyaga buri igisubizo cya nimero 10 hari igihe yahazanaga uwitwa Rafinha burya ni umukinnyi utanga serivisi za nimero 10 akatanga serivisi zo kwakina atari playmaker ahubwo ari umukinnyi ushobora kujya perimeter n'uwitwa nka Marcus Rashford kuko Rashford turabizi ari igihe akoreshwa nk'umwataka no mu ikipe ya Manchester United na Barcelona mwibura rya Robert Lewandowski ari igihe yatakaga abantu reka tubibutse match y'ikipe ya Newcastle muri Champions League ya Barcelona yatsinze bigizwemo uruhare na Rashford yahuriye mu kibazo nitwe nako mu kibuga n'uwitwa Robert Lewandowski bakinnye bate urumva Rashford ashobora gukina segonda rutayizamu nka Robert Lewandowski muri cyagenera Lewandowski akina baro ya mbere Rashford akaba ari tayari kwitaba umupira wa kabiri yaba ukiniye direct awukira mu izamu cyangwa se ashobora kwita afashe equipe mu buryo bwo kwiregurupa akahita akinisha Lamine Yamal ngiye ku gitekerezo cyanjye nabonye ubushize atarizeye Makasado ariko n'ubundi afite igisubizo cy'uyu musore n'ubundi yari yakoresheje n'ubushize yaba uyu musore Firmino Lopez mbona batatu yakwatakisha barimo Rashford wakina uruhande rumwe Lamine Yamal agakina urundi akatakisha Robert Lewandowski mu mugongo wa Robert Lewandowski niba Rafinha amwizeye akamukinisha atamwizeye n'ubundi Daniel Makaguma ariko uko byagenda kose imibare ya Rashford cyane cyane muri Champions League afite ikindi kintu afite ari kurusha abandi bakinnyi ba Barcelona kandi Hans Flick akeneye izi assist afite 7 yaba muri La Liga n'izi zindi ebyiri afite muri Champions League bikwereka ko ari umukinnyi ushobora kwani mu mukino wa equipe mu gihe udafite wa playmaker wawe